Assalamu alaikum musidɓe an sabodiraɓe an kanamu ka leñol ka ƴiƴan mi wi on miɗo hewti Gambie ɗo ha joni miɗo ɗaɓɓutude yimɓe men ɓe nini kami dari ɗo ko ɗo woni dambugal garage Guinée ɗo noon Guinée yimɓe ɓen foppo ko ɗo sa aray Gambie ko ɗo warata jippoɗa sa yaltay kadi ko ɗo warata bakoɗa yalta may naate nder ga anden konno kamɓe kadi ɓe hewniri ɗo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Miɗo make honno. Mamadou Lambrana Diallo noddirteɗo Gambie ɗo Diallo Café. Kon toye kamen? Ko Dalaba woni kamen. Ila duuɓi jelluhi ɗon ka leydi ɗo. Depuis 2009 mi ari ɗo. On no wonirɗon ɗo onon e Gambie ɓen population on? Alhamdulillah min on miɗo weltaniɓe depuis mi hewti ɗo ko jamme kisiye mi woni heɓo ka leydi ɗo. E non seulement ko ɓe landimi kon droit on ko wi kon fi kaydiji somi ƴetti non mi ala probléme hay fus. Hiɗon naɓidi e maɓɓe moƴƴa ka place ga e waso waɗi haaju hiɗon naɓidi e maɓɓe moƴƴa? Yes ɓe ala probléme heede ɗum ɗon. Hiɓe yiɗi men en tant que koɗo ka leydi maɓɓe ɗo hiɓe weltori men si tawi na toñu vraiment ɓe toñatama ɓe yiratama arsike ma kadi ta hiɓe mone muɗum l' essentiel ƴettu kaydiji ma ɗum wona en règle golla ka leydi maɓɓe. Ɗiɗon miiji ñande goo hotugol kamen? Inchallah ɗum ɗon si Allah on newni ara miɗon miiji hotugol. Kon ɗum tongini on ɗum ɗon kon ɗum habbi ɗon tawa ko ɗum ɗon tongi on sago mon ko ɗum ɗon waɗata taw siya ho? Non andi heede ɗon on neɗɗo ko koddori e jomiraɗo on jokkuɗen wano min mi gindi e leyɗe buy mi yehi ha Afrique central simi arti Gambie ɗo par ce que artike anno ɗo ñande artike an lanni ɗo si tawi ko laggine mi hotirta ma pays voisin goɗɗo goo ara mi salaki ɗum ɗon ɗo ko desɗen on tigui jokki. Kon ɗum marɗon ko wiyon kadi yeesoɓe men ɓen enen kadi kamen ton? Kamen Guinée hara miɗo weltaniɓe l' essentiel ko ɓe udditu dame ɗen heɓano men hotira men golla kamen par ce que sa yi hewɓe no ara ɗo golla golleji goo ta no hersinaniɓe gollugol ton si ɗum ɗon ɓe heeɓi ka ɓe wata gollude ɓe hota ɓe golla ko weeli ɓuraka maɗa par ce que a yiyay goɗɗo ɗo o moto ɗo o yaha Amérique ma o yaha Australie si o heeɓi o doga ha o arta ka o jibina ɗon tant que o hewtali ka wuddu ndun ira ɗon o hara ɓernde nden ɓuttali sa hewti ɗon ɗoygol ko ɗanotoɗa kon aray hay nokku ko yaltuɗa kon a ɗanta ko ɗum ɗon ko ɗon hewta ɓernde ma nden tawa no ɓutti no ɓuuɓi. Kon ɗum marɗon ko wiyon Guiɗo Jama TV yaltuɓe ari no ɗaɓɓutude musidɓe mum ɓe ganda ko ɗum woni o musude ka leyɗe janane? Hara miɗo weltaniɓe miɗo encourage ɓe min kadi hara mi heɓuno opportunité muɗum ko ni mi waɗa no mi yalta no mi ɗaɓɓita siɓɓe am ɓen mi yiɗaɓe mi weltora ɓe hara miɗo weltani on yo Allah ɓoy noon ka golle firta arsike Dumba Kata. On jarama. On jarama. Ɗiɗon make honno? Mamadou Diang. Ko on ɗum woni golle mon? Chauffeur jo. Ila on tuma natuɗon e chauffeur yagal? Non ɗum ɗon ni ɓi seeɗa par ce que guilandema 2012. Ok ko Guinée Gambie tu wonɗon dogude? Guinée Gambie tumi woni dogude. Ko to on ɗum jogui ɗon? Ngal ɗo mi jogui ti. Ngal RC-wal ɗo? Ngal RC-wal ɗo. Ok ko on ɗum e difficulté wonɗon fottude laawi ɗin onon e gardi on? Mane wano gardi on Gambia ɗo police on ɓuuri men tampinde wawde ko police on tampini men ko immigration kano tampinani men passage on kadi seeɗa si ɓe arini ɓe ɓitnayi men wano si min ari ɗi min joni ɓe komin duwaɓe jonde kon nde wonde ɓe yinna men kamɓe 50 dalasi si min joni ɓe 50 masna ɗum ɓen immigration na forcé passage ɓen yaltina laissé passé jonna ɓen ka frontiére si ɓe jonnama laissé passé o gaynama mais yaltini ɓe lanɗo carte d'identité famin ka fayda wonamo kala fof wawata kadi heɓude carte d'identité uɓen kadi pay koye gon toon si ɓe ari ɓe forcé koye hay ka tigui tigui hara komin tori yaafuye goɗɗum go si min ari min yewtu min famodira e mabɓe na ɓe force men police o no tampini men seeɗa miɗen tori jeeji aray ɓe wallu men ɗum ɗon ɗoyto check point ji ga no ɗuuɗi men moƴƴano hara ko noon min tori ɓe fi Allah enen noon yimɓe men gardiɓe men ɓen enen ka men ton kadi kono marɗon ɓen ɗon kadi konno wonɗon feƴƴinirde ɓe ka men ton on ye menen ɓe ka men ton no tampini men moƴƴa menen par ce que ɗon fayda si min ari douane o ɓe tampini men gardi on kadi joni ɓe changi programme ko onno lawɗon law hari police onno si min ari laissé onno passage ɓe kaɓe yoɓayno 10 000 joni ko 20 000 ɓene yoɓinde fami ka
joni nder laggine on kaɓe yoɓayno 40 000 joni ko 80 000 ayi ɓe ɓeydi ɗon kadi ka ɗon kadi araɓe noon kadi meɗen tori jeeji ɓe waddoy ko yimɓe maɓɓe ɓe woni e goldude ayi kala kame wawi wonde laggine ko yimɓe maɓɓe si min ari Gambia ga kadi o Gambien ɓe ɓen wono immigration e police on ɓe andu men fof ko yimen yimɓe maɓɓe a faami hara komin tori ɓe jeeji ɓe waddoy ɓe waɗa chauffeur ɓe doy ɓe waɗa passage on doy ɗum ɗon meɗen tori ɓe ɗon jeeji laawol ngol noon ko no yiruɗon ngol état laawol ngol no laawol ngol no woodi kamen hawrata nokkeli goo laawi ka moƴƴi nokkeli goo moƴƴa ɗum ɗon fof meɗen ñeñinde min waɗa doy min yaa min ara ayi mais ara tigi tigi on kamen tori komin ɓuuri kon torade ko Gambien ɓe ɓe yoɓe waɗude nde wonde ɓe sattinande men moƴƴa ɗum ɗon meɗen tori ɓe jeeji yoɓe waddo Guinée ɓen kan noon no sattinande men moƴƴa sono programme ano Sénégal to kadi way ko mo doit ka ɗaɓɓude carte ɓe ara ɓe forcé ɓe na forcé ɓe o yoɓa famin ka ɓen noon kadi meɗen tori jeeji kaɓe wanno wadde 2000 joni ko 5000 ɓe woni wadde ɓe wi kan passage jo kala meɗen tori ɓe jeeji haray ɗon kadi kamɓe kadi yoɓe artir ka wonno lawɗon Gambia yoɓe artir ka wonno lawɗon laggine kadi men yoɓe artir ka wonno lawɗon way Sénégal kadi ako noon min faala Jama TV no yaltuɓe ari no ɗaɓɓutude yimɓe mum ɓe nga anda ko honno wurirɗon ka jananiri menen kadi kon ɗum marɗon ko wiyom men haɗo ara men torike mi weltanike on moƴƴa wona seeɗa ara tigi tigi on meɗen ɓawa mum meɗen weltani on e hoore golle mon ɗen aray meɗen teddini golle mon ɗen meɗen tori on aray kadi e hoore golle mon onon kadi ko onon hawrde ko satti kon koyo muño par ce que iwi kan goɗɗo ka gollata hawray ko satti aray onon kadi koyo muño e hoore ko satti kon kono noon min tori on min jeeji on jarama jaram nala toon jam ɗum konno makete ɗon Mamma Siré Diallo kon ɗum gollo ton chauffeur yagal ila wonde tuma e fuɗɗi ɗon ɗum ha joni ɓooyi seeɗa nani ko Guinée Gambie dogo ton ha min voyage ay Guinée Gambie kono minen ko labbi min yahata ko toon ɗum jogiti ɗon ko 505 min joyti konno yiruɗon laawol ngol hakkude mo onon e gardiɓe ɓen no minen e gardiɓe ɓen ɗo sattene no ɗuuɗi to moƴƴa noon surtout woni côté la Guinée woni côté Sénégal woni côté Gambie fof aray ɓe ɓittini men côté Gambie ɗo noon kadi komin torto laamu ngu koɓe ɗuytan men check point ji ɗi no ɗuuɗi ko laawol ɗo moƴƴa noon gogo ɓe ɓittina menen chauffeur ɓe ɓe ɓittina e passage ɓe par ce que si woni passé jo ari ha ko frontiére ko pi toon laissé passé ara mo naata e leydi ndin eɓe dowa komo landade carte d'identité ka par ce que ko holli hey ko laissé passé holli oɗo ko première fois makko natugol e leydi ndi ɓe dowa komo landade par ce que woɓɓe siɓe landike ɓe holla carte on ɓe ittinaɓe kadi mbuuɗi ɗum ɗon fof wona ko dowa laamu ngu no dowa watta ndeeɗa e ɗum ɗo côté Sénégal kadi kamɓe kadi ɓe ɓittini jama on to moƴƴa otowal wande kamɓe kadi otowal feƴƴaygal dowangal lumbutude territoire maɓɓe ya laggine ɓe dowa ka fertinigal ko douagne ji ɗum ɗon dowa ka few par ce que ngal ɗon ko transit dowa ƴettude par ce que wona ɗon ngal cippinta ngal feƴƴay on côté Guinéɓe ɓen to kadi toon kadi e levé de barrage ji ɗin ɗum ɗon kadi ɓe ɓeydino no satti moƴƴa e affaire ko douagne kadi toon kadi no satti moƴƴa laawol ngol noon ko honno woniri laawol ngol non minen laawol ngol toon e fayda ko wiyete ɗum hakkude combat yogol cangel ɓoori ko ɗon laawol ngol inneteno boni ko ɗon min tori laamu Guinée laamu Guinée ngun eyo ɓe watta men ngol laawol ɗum par ce que ɗon kadi oto jamen no bona ɗon moƴƴa e yiwgol kadi gaawal ya boke toon kadi ɓe dowa wattude ngol laawol toon kadi kono ɗon kadi ngol laawol toon kadi min nani woɓe wattude par ce que min yaali donc mi wiyata min nani Gambie ɗo kadi ko hakkude iwgol ñamanari ara suuduwol ɗon kadi ɓe dowa lannitade goudron on ɗon ko fi laawol ngol tum marɗon ko toroɗon lamɓe men ɓen ton koɓe wallu on ko fi laawol ngol ni ko ɗum noon min mari taw ni ko ɗum noon min torotoɓe wallu men fiɗum noon affaire Gambie ɗo kadi ni kadi minen ko garage ɗo wuyɓe ɓe naade ga tampima men moƴƴa min tori laamu ngo ɓe watta hila affaire ɗum noon kadi guyka kan heewi ga kono no oɗa yewtirni nani wuyɓe no ɗuuɗi ga a joytta ɗo kadi goɗɗum araɗa yaade jokkaju ma payle yalta agressé ma no joytti ciseau walla ɗuma si accitali ɓe barminama andi ɗum ɗon fof dowa ka wadde e leydi sécurité no dowa wattanede hila e moƴƴe mum Jama TV kadi yaltuɓe no ɗaɓɓutude yimɓe mum ɓen e leyɗe ɗe daara honno ɓe wuriri anda ko woni o muusude kon ɗum marɗon ko wiyom ɓe no ɓeɗon kadi mi weltaniɓe yo Allah e naɓir golle maɓɓe ɗe yeeso on jarama on jarama honno makete ɗon Diallo Mamadou Lawarama kon ɗum woni golle mon chauffeur yagal Guinée Gambie Guinée Gambie goto on ɗum jogiti ɗon 505 konno wonirɗon feƴƴinirde ka laawol onon e gardiɓe ɓen fof ɓe ka men toon ɓe ka maɓɓe ga fof
merci ara o landike men ɗo ko min falano goɗɗum ɗum si Allah walla en ɓe ittana en ɗum ɗo seeɗa mais kon ɗum wonata ɗum no Gambie ɗo si min iwi lagine meɗen arde ɗo fewndo ɗo fere ko wonanno men ɓaawo ɗo kon avant que frontiére fermude e ko woni fewndo ɗo kon c'est pas la même chose fewndo ɗo no ɗuɗiri men moƴƴa noon ɗum noon na lagine na Sénégali na Gambie ko ɓuri ɗuɗude noon ko Sénégal mais hari lawnu no négociation no gasa fewno ɗo noon kadi passation kadi no soñji moƴƴa noon fi affaire o koko ɓenta corona joni sa vaccinaki ala carte ngal a ari ɗon ɓe ittinema moƴƴa noon mais sa ari hay saɗa mari carte d'identité a ala carte ngal tigi tigi on haray ɓe ittinte lagine tun 40 000 si tawi a ala carte d'identité a ala vaccination ɓe ittinema 80 000 francs guine Sénégal yi hari ɓe ittinayno men 5 000 francs ka police ko frontiére fermi ha joni kamɓe ko ɗum woni ɓe ittali on 5 000 passation foppa ha joni ɓe ittinde ɓe ɗi par ce que sa ari ɗon ala carte d'identité ala vaccination ɓe ittinte 5 000 francs CFA nokku gotum ka police lenkering ara siko a naato ara ka ɓenta ko service 10 heures ɓen noon kadi ittinema ɗo wo 3 000 francs fi carte vaccination ngol joni police ittinema fi carte vaccination ara ka service 10 heures ɗa ɓen kadi ittinema fi vaccination nokku gotum men ara manda yaltugol naata Gambie ɗo kadi hay siɗa mari carte d'identité ɗa mari vaccination a yoɓay 3 000 francs CFA passejo kala ɗum noon ale comme retour bon Gambie ɗo kan si men ari ɗon ko 50 dalasi wondi men si tawi woni ala carte d'identité ɓenema 150 saɗa mari carte d'identité joni ɓenema 100 dalasi yoɓa ɗum noon siko hotowo ko 150 siko debbo siko gorko ko 250 ittata Gambie ɗo mais kono menen sofere ɓe wano Gambie ɗo joni kala ka yiɗa ɗiɗo tato no dari andu check point no ɗon a yiyay ɗo office goto no senditi goto ɓe yaha ɓe aɗa check point kamin hewto ko 200 300 150 ko ɗum min ittata otowal kala ka hewtuɗa o check point mum hewta tawa ɗo ɗiɗo ɓennama be maɓɓe ko office feere a yoɓay ɗon office tati 100 yoɓa ɗon 300 feƴƴa mais 3000 hewtunoytama ɗo ka frontiére ara ko Gambie ɗo mais retour joni Sénégal kañum kadi si meɗen yahude ɓe inni men joni komi watta transit kon si min haɓɓi ɗewotoje ha ɓe yoɓinay men ɗon 30 000 francs CFA walla 40 000 otowal kala hara ɗum ɗon innaka ɗuma ko duwañi ko ɓenni o ko transit ɗon rewde ka maɓɓe hari ɗum ɗon kadi wowa ɗum ɗon kadi ko neɓali bi fuɗɗi e ɓaali mois taw lagine kan hewta ɗo nokku gotum duwañi gendarme tawaka police tawaka ɓe yettoma tigui tigui on duwañi tun a ittay ɗo karum wara ko karum ɓe landuma 500 000 505 wal ɓe landuma ɗo 400 000 discuton ɗo ha ara ɗon wa 200 000 250 000 ko fottan ɗo wo ta gendarme tawaka police tawaka wano ɗo Sambaylo ka duwañi ɗon a aray ɗon ɓennema joni police no dari levé de barrage ɓennema 15 000 yaha woɓɓe no ɗa anti drogue ɓenni ɓen kadi yaha ɗo régula ɓen ɗon kadi gendarme ɓen dari ɗon ɓenna ɗon kadi ko poste ɗon kadi régula joni nokku gotum a yoɓay 60 000 hara duwañi tawaka police tawaka yaha ka police 20 000 ka duwañi na toon discuton ila 150 200 ha ka fottuɗo o ha 300 tigi tigi on jamanu no soñji hara si tawi ni no wawi wonde yoɓe wallito en ɗum ɗo moƴƴa waɓe guittande ɓen wassalam merci joni noon konko wolɗon ɗon fof on sifike ɗo piiji boyi ɗum ɗon fof noon si iwi e ɓen on passager ɓe ɗon tun e on bagage mum ɗon haray ko on ɗum lutti ɗon joni ko hewtitiroyon ka ɓe guure minen kan joni si a ƴetti oto alama a jonni men mi yeeyi voyage haray mi taƴƴo reeda men taƴi hay mi ñamata men haara ha mi yiya ngal hewti ka tande min tawa jon oto min waynodiri mi yeeyi ka garage ɓe darano min waynodiri radio ni a faami mais ɗum ɗon foppo ko wona sirede ko passage on par ce que si passage si ɓe addi paasi men ɓeydali kono bagage obligatoire ma ɓe yoɓa ko ɓeytono ko joni ɓe yoɓa bagage ko ɗon min rewnta par ce que sana ɗum mi wawata yaltude joni hay passage jo sa fokkiti sa ala mbuuɗi min landotoma ɗo sa ala carte d'identité ala vaccination min jettatama hay si min jawnima sa ala ɗum ɗo min jippintama ɗum ɗaɓɓa 15 000 francs CFA jogoɗa siɗa jogui ɗin ɗon ala kaydi min naɓorte sa ala ɗin ɗon ala kaydi min naɓorta e laawol ngol fof ko affaire gardion e ittu on tumarɗon probléme non ko ɗum ɗon taw wowluɗen fi affaire laawol bonngol ngol wano lagine
ɗum noon wowlota ko par ce que ko honɗum waɗi gouvernement men o meɗe wawi wiwde ɓe kelɗa ko ɗum wonata ɗum ngol lawol jongi Sénégal ha nato e Conakry ɗum sikki goudron maggol hari no finance a mais joni ɓe wano menen laaɓe ɓe ari ha combat e kuppi ɗon hella 35 kilos combat cangel boori ɗon ɓe goudronali ɓe memali fes ɗon no soñji men na ceeɗu na ndungu no soñji men moƴƴa noon joni ko goudronano kon kadi entre Koundara Ben Sane ɗum ɗon kadi boni moƴƴa noon no ɓuuri hay ko goudronaka kon ɓuuri moƴƴude ɗum ɗon joni mais Gambie ɗo lawol ngol alhamdulillah koɓe mari lawol bongo ko jogandema ka ɓen to suuduwol ɗon heeɓi ka frontiére maɓɓe ñamanari e entre ñamanari kadi e manda duwaji ɗon ka goudron ko ɗon ɓe mari ko boni Sénégal kan hata mi fenu men ala ko boni e Sénégal ay nokko donc gardi on tu woni ko soñji men ko on ɗum marɗon koye noon autorité ɓe men ɓen ton awa joni e fi ngol lawol ɗon lamɓe men ɓen colonel Doumbouya yo minnu par ce que ko kanko woni toon nini ko woni wo ko kanko wiyete no laaɓi poy mais min tañƴinino colonel Doumbouya so ari o walli toto jama o ni himo jooɗi taw e inna e neɓaali taw kono weelaɗo anda accu ɓutta mais si tawi woni o jooɗike kanko ko fi chauffeur transporteur tun o jokki e piiji wawɗi hono noon o ala men min de fi laawi ka kaani hay fusi ara tigi tigi on de min kellannoma kono min jippototo kadi ha min jippina juuɗe ha mi anda ko fokkiti kadi voilà minen komin kellanma si tawni a immaki ammuɗa fewno ɗon si min jippini juuɗe on to ma huɓɓino e torso ɗaɓɓita a yitata ko goɗɗo kadi min kellanta so darali fi laawi ɗin watto sikku de haray kadi jamanu no weltanimo weltanakimo fes ɗum ko wakkili o kanko colonel Doumbouya président Guinée on fewndo ɗon voilà onon ka lawol ton onon ɓe otoje tosoke ɓen e otoje jane ɗen ko homɓe mon ɓuuri heɓude soñdia e lawol ngol ko homɓe ɓurata soñdiade e lawol ngol ɗo ni a faami na ceeɗu na ndungu ɗum ɗon soñdia on affaire lawol ngo ko otoje jane ɗen ɓurata ko woni tun noon si oto jana ari kalike ɗo lawoy ko yaaja hay seeɗa singa kalike ɗo on to mana to sokku na janu na mbabba na ɗuma fof ton goto foppo kaloto on tuma a faami mais soñdia ɗum ɗon tigi tigi on foppu noon aɓude ɗum ɗon nani si oto kalike haray ala mo soñjota ko hay peeyi on soñjota voilà tigi tigi on ɓe wallito en ka fi laawi moƴƴa no menen ko ɗum men toriɓe ka fi Allah minen kadi no Jama TV yaltuɓe no ɗaɓɓutude yimɓe mum e leyɗe jannane ɗen anda ko honno ɓe wuuriri toon ko honno ɓe feƴƴiri ko on ɗum marɗon ko wiyo Jama TV sonna ɓay menen meɗen tañini onon so yalti o landike men mais wowla e ɓa haray o waɗa teni mais wowlay kono siko waɗɗo teni haray de ɓe force e moƴƴa si min wawa wowlde par ce que min sikka si min haali sugu komin haal ɗo kon aray kono ɓe nanguira men ɓe soka min suusta sokede voilà sa yi ittuji ɗi no ɗuuɗi ka lawol goɗɗum ɗum pullo fuuta yiɗa sokede hiɗon e jaam ha innama ɗo e yaye ka bureau haray ɓen ɗo ko yoɓete yoɓe yoɓay hara o yaha haal ton a faami haray meɗen tori on wallite men fi Allah ono woɓe yettinanden ɓe yettinannoɓe ɓe nana ɓe jaɓa ko faabuye ko min wulliti ko min wulliti ko ɓe wallu men wallito ɗon men onon neldete ɓen merci jarama on toni ɓe chauffeur camion ɓe jarama on jarama chauffeur camion o ni lawol ngol no boni ngol moƴƴa wonno makete ɗo menen ñama yawta men innete ñama yawta so honno ñama yawta so voilà ko toon ɗum jogui ɗo concorde mi jogiti tawi woni on no min so wiyali remorque ma 12 jours mi famata awa ko 7 jours mi jogiti 7 toro ko ɗum mi jogiti on noon no feƴƴinirde onon e gardiɓe e lawol ngol gardiɓe ɓe soñji men ko lawol ɗo moƴƴa noon colonel Doumbouya men kellannomo kono joni min do amontude mo nde dus wassalamu seke Allah walla Allah tawna goɗɗo kadi o jippo so jippi kara yopani kamen tarota Allah yalla jonnami laamu ngon kala gaynowo mo gaynata wo min gontima nde dusu beppe men beppi voilà ɗo ni ko woni ko micro ɗo ko metti ñama yawta so metti ñama yawta ɓe ɓuuri hay kaɓɓude rogulaɓede ka arkisatama ka saka kono président ji ɗin yala gollude fus monima président no gollude innu ko sama kala andi kambo moƴƴi ko Allah moƴƴi arkisama ngama demande wopatama kono lamɓe ɓe change si ɓe change ara e moƴƴi arkisatama ka saka ka ɓay kamɓe kadi ɓe mari ɓiɓɓe ka mo ɓe no mari ɓiɗɗo ko tampina kono ɓe nangame ko tampigol men e chauffeur ko duwa noon awa
eɓe change men fiyalla et puis kadi Gambie ɗo bandi on no ɗuuɗi kadi Gambie ɗo ɓe wujjay ɓe agressa ɓe fenayi change men kadi on programme ɗon bandi o yoɓe itta men bandi o few bandi moƴƴa yango e ɓa lakkere ma nde ñama eddi wujjugol wuyɓe ɓen ɗuuɗi Gambie raɗane men ɓe hoota mo ɓe ko beppira toon ɓe hootu on jarama lammake Sadja on toye kamen nenen ko pita on toye pita burkajo ila onde tumay ɗon ka leydi ɗo fayda me waɗa ya ara on chauffeur eyyi kon ɗum suɓani ɗon argol waɗa Gambie Guinée Gambie haɗi suɓo ɗon nokkugo Guinée Gambie Afrique fof ko amen Afrique fof no wela men kono ko Allah waɗi arsike ma ɗon ko ɗon dakotoɗa ɗum ko Allah watta ɗum ɗon wona e doole wona fof ko ɗo Allah addi jinnaji an ɗi men woni hella ga tawde ɗo kadi komin yimɓe buy woni ga musidɓe am buy min nokku gotum eɓe min iwda nokku gotum dal Guinée en buyno ga kadi haray toujours tawi ma kadi min wonira hella ga kono laggine kam min ton kadi min ala werte toon meɗen waɗde va et vient eyyi konno wonirɗon ka lawol ɗo ɓay kon chauffeur par exemple so yalti territoire men on ton on hewtiri ka maɓɓe ga est ce que ɓe soñdia o moƴƴa ko addi gon taw fuɗɗi taw Guinée en on taw duwagne Guinée on taw no soñjude men taw duwagne Guinée en o kamɓe taw atti men soñjude Sénégal en kadi watti ɗon kadi Sénégal ɓen ko wetta men ɓenna musidɓe momɓe ɓe accanali on wona men en accan taw min tawa pellet ko gonga maɓɓe ara si yaari noon vraiment ko musidɓe men taw ɓuuri men soñjude di sénégalais ɓe soñdia kan no to moƴƴano kono ko ma wula si wela kadi simmi faami ko yimɓe men ɓen ɓuuri on soñjude kon ɗum marɗon noon ko wiyo yeesoɓe men ɓen toon par ce que ɗo on irritike o wi janamɓe ɓen soñjira wa yimɓe men ɓen tigui ɗo koɓe mari koɓe wiya yeesoɓe ɓen toon wono gouvernement laggine on koɓe ɓuttu wattande hiila e dogayɓe longo voyage ɓen tendini hakkude Gambia e Guinée par ce que hakkude Gambia e Guinée e ñande wo ñande jamano ka lawol heno yaade no arede ɗum ko 24 hours 24 heures français ne ɗum ko 24 heures lawol ngol ino waɗi busy so haray ko gouvernement laggi ɗon ko walli to ka chauffeur ɓe ɓe waɗana men moyen seeɗa e ka douane e ka lawol par ce que ma sa ala toon carte d'identité wona paasi woɓɓe gon to siɓe ala carte d'identité ɓe tampinaɓe ka lawol moƴƴa so jamon kadi fere on fof naago tum ino ɓurda woɓɓe no toon taw ko paasi tum ɓe mari hara ɓe ala fere ka lawol so ɓen siɓe yeeɓi tawi ɓe ala carte d'identité ɓe nanguiɓe ande ara ɓe ɗetta ɗi homɓe toon ɓen kadi par ce que mana kamɓe toni ka oto maka chauffeur kadi jippo waɗa négociation fi ɗum ɗon min darano men yaara kono vraiment haara soñdia on no moƴƴa moƴƴa na seeɗa soñdia on no toon yuru men nde ala moƴƴen ɓay si ala carte d'identité ɓe tinte mbuuɗi si ala kadi mbuuɗi ko ma itta mbuuɗi haɗa vraiment soñdia on no heewi to moƴƴa donc ɗo ko probléme lawol ngol no woodi probléme gardi ɓen kadi ka lawol ɗo mari awa faami noon wona gaɗa wona gaadi fo no wuli kay laawol ngo regira moƴƴa garde ɓe ga ɓen ɓeyni ɗum ko fenade no ɓen noon kamɓe ko yetto kadi na ya haalan ɓe fi Allah so haalni ɓe fi Allah ara bonni yewtere nde fof kamɓe wa ɓuraɓe andude Allah na ya haalan ɓe so haalani ɓe tu fi Allah ara bonni pagoɗamo tentini garde Guinée yen o kon ɗum marɗon ko wiyon kadi o télévision Jama TV hewtuɓe ɗo no ɗaɓɓutude yimɓe mum ganda mo ɓe kon ɗum woni ɗum musude no ɓeɗo kadi ko woɓɓe goo amin andari fi ɓeɗo ko ittandema hande min andi fi mabɓe vraiment ɓe weltana moƴƴa onon kadi aɗa ɓe gaɓen akkitugol tammol ngon fof ara ga dadaɗo musidɓe mum ɓen onon kadi Allah yoɓon joddi aljanna ɗum ɗo tun ko buyni ɗum ɗo tun no tawa e musidɗo yagal ɓayna goɗɗo men okka taw e son famude so haray vraiment onon kadi ɗo weltana e jooma télé on fof no weltana haray yo Allah ɓeydu golle ɗen naɓaɗa yeeso Allah yo on fuulo Allah taw on foole haray vraiment haray on ari e jang Allah kadi yo ñilto e jang haray meɗen duwani on vraiment mi weltanike moƴƴa mi weltike onno kadi arɓe gaɓen par ce que mo argol tun anda ko honno ga woniri Guinée on ko honno joɗiri ga ɗum kadi ko buynon par ce que ma ɗum ɗo ko tammo buy akkito ɗon arɗon ga woɓɓe ko jooma ɓe guure jooma famille so woni ɓe guurema yaalumasi ko yontere atare ɓe huldama kono dana ɗum ɗon fof on ari tefugol musidɓe momɓe ko honno ɓe woniri e leydi janani haray ɗum kadi hino tawa e giggol haray vraiment onon kadi meɗen weltani Allah weltani yon meɗen tori Allah yo howte jang o ari e jang yo howte e jang haray vraiment o haalne gouvernement lagui non vraiment programme ino jiiɓodiri ka lawol haray ɓe ɓuttu men wallude haray hay sina afi ka lawol tun Guinée en on no yaltitoro andole men ko amen a fusiman ka toon ko gouvernement woni men ala gouvernement noon gila duuɓi annabi Nouru miɗon ko heɓude gouvernement
arɗo wo haali sikka kon ɗon ɓuri wawde si yehi seeɗa tawa laataki minen joni min halɗijo si tawi lagine welay gundal amen walla ko simen maayi si lagine wela ɗum noon ko Allah andi kono vraiment ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas nani eyyi haɗa ɗon weltana mourade moƴƴuɗo eyyi an kadi a jarama Boy si taw merci ko labbe woni kamen dar préfecture Tugue woni kam o ouais o gila onde tumay ɗon ka leydi ɗo bon gibi 2015 miɗo ɗo ko on ɗum golloton ɗo ɗo waɗa ɗo affaire technologie mobile téléphone ɗum mi gollata miɗo golludude toon noon e yimɓe leydi ɓen e yimɓe men e Fouka bon min gollitay toon e yimɓe men e yimɓe leydi ndin ɗo min yeeɗi gollitay toon au fait min gollitay toon e jamaji Boy ouais ko on no wonirɗon toon hakkunde ɓen toon de fait que onon ɗo hinaka monni ko on no wonirɗon ɗo bon nder kamen woni gollude ɗon no sendidir ko sendidirta ko en kon fof ko so tawi woni autorité ɓen ɗo chargé ɓe fi ɗaɓɓutugol wano kaydiji ni hol landagol kaydiji e citizen maɗum étranger ɓe ɗo ko ɗon tun wawi men sendidirde toon si menen men holli kaydiji amen ɗin hollirgol ko men guinéɓe ko ɗon wawata men sendidirde toon sina ɗum ka nder golle kay golle amen ɗen fof fayda ko gotum ka suudu noon ka hoɗuɗon ɗo mbaray ɗon hoɗidi e maɓɓe toon ko honno wondirɗon e maɓɓe ka suudu toon kadi bon ka cuuɗi en tant que étranger a tawi ko ɓay haray hinaka ma wonɗa so tawi woni suudu ndun kadi hinaka ma wonɗa ɗum andi ɗum kadi a sendidiri ɓay an ko a yoɓay ɗo location ko a pijigo kadi si ari hina a participa ɗo c'est à dire an ko a wonay ɗo sera donc haray comme an haray dal a wawata wonde actif e sugadin ɗon piiji ko ɗum ɗo wawata sendidirde kadi ka cuuɗiji sina ɗum jama on ɗo kadi koɓe wondigal moƴƴal par ce que ɓe wawi wondude neɗɗo tawata hara ɓe heɓa hakke o tigui kadi heɓa hakke maɓɓe ko on ɗum marɗon ko wiyo yeesoɓe men ɓen enen kadi kamen bon yeesoɓe men ɓen kamen surtout au nouvelle autorité on ɗo ɓen ɗon haray d' abord ko Guinée fof wonu ɓaawo maɓɓe e supporta ɓe e fino transition on feƴƴira no haniri no c'est à dire leydi lagina ndi artirandi ka concert des nations c'est à dire kandi foti wonde ɗon hara ko démocratie foti ñiiɓude ka leydi toon ardoto ɓen hara waway mo kala hawra wawa hendade geɓam c'est à dire hara hakke mo be yaltay e nder situation leydi ndin hara fof kadi fonnete wona hunde wotere ko ɗum ɗon e si fof kadi woni hunde wotere ɗon a faama tawa haray jama on fof no joguiti konngol gogol siko immode jooɗode ko ɗum ɗon tu wawata nawrde leydi yeeso andi leydi si tawi woni woɓɓe no woɓɓe wi ɗum ɗo tawi ko woɓɓe goo kadi ko daro contre ɗum ɗon ma ɗum woɓɓe goo kadi yaltato inna kañum kadi ko position mum on a tawi ko ɗum ɗon retardinta leydi kono leydi si tawi woni autorité on fonni fof population on fof wona e hunde wotere tawata hara ko fof immani kon ɗum wawa heƴude kala siko immana kadi wawete hunnede ko ɗum ɗon tun wawata nawrde leydi yeeso son ko ɗum ɗo yamirɗen yeesoɓe men ɓen hande ka leydi to ɓe rétablissa leydi hara mo kala wawa heɓude tigi tigi on souci leydi lagine souci ka muɗum wonɗo nder ton e wonɗo ka yaasi tawata haray wawa heɓude ambition tottugol kamum golla kamum tawa koye hoore sécurité ɗo transition on ɗo no fuɗɗori ɗo noon hiɗo woni satisfait yaka ya quelque chose qui manque pour vous transition on no woni yarde ɗo ni ɗen jogui espoir eɗen jogui espoir par ce que ɓeɗo ko militaire ɓe woni ko ka CNRD si tawi woni en ganda fof maɓɓe hande ka won ɗo kono ɗen andi ko militaire ɓe donc wawata wiide fof wona e parfait kono tamƴini ɓay ɓe côtoyi yimɓe civil ɓe ɓen ardinoɓe leydi ɓen gibi duuɓi hewɗi ha ka fewdiɗo hande tamƴini si ɓe référike eɗen ɗon eɓe référike kadi kon feƴƴude kon ka yaasi ka leyɗe kawtalje ha e leyɗe janane ɗe ɓe waway régularise ude situation leydi men ndin ɗi tawata hara leydi men ndin ɓurtu ñiiɓay toon
kon ɗum marɗon kadi ko wiyon Jama TV yaltuɓe ɓen ari no haylade leyɗe ɗen ɗaɓɓita yimɓe mum ɓen anda ko honɗum woni o muusude ka leyɗe janane ka wonɗon ga. Bon, komi wawata wiwde Jama TV donc haray ko encourage golɓe e weltanoɓe par ce que sa yi suga ɗiɗo initiative ji taway no wondi e fayida moƴƴa par ce que argol anda ko honno population leydi Laguine woniri ka yaasi ɗum haray no wondi e important par ce que si tawi woni yeeso ɓen kadi ma ɗum wonɓe ka leydi toon ɓen humpitike no musidɓe mum ɓe woniri ka yaasi ɓeydete wattidiranede yiilaji tawata hara e wallodirte eyyi donc ɗum ɗo o initiative ɗo himo moƴƴi ko fotaɗo encouragede haray meɗen encouragé Jama TV yo ɓe nawru ni programme ji ɗin ma ɓuri ni yo Allah holan ɗon moƴƴinana ɓe golleji ɗin haray ko ɗum mari komi wiyaɓe joma télévision on kadi ko radio télévision ka donc haray meɗen weltaniɓe men toraniɓe kadi ɓantal e nder golleji ɗin fof onon kadi wonɓe gollude golle ɗen ɓen meɗen torani on jaam e ɓurtu ka galleji mon e meɗen torani on kadi évolution e muɗum par ce que golle ko jokkuɗa ɗo ko ɗon performotoɗa ko ɗon heɓata kon donc haray meɗen torani on jaam e muɗum e polgal kadi. Bonsoir. Ouais, bonsoir madame, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ok, je veux bien. Quelle est votre profession? Je suis chauffeur. Mais en fait, j'ai fini mes études. Je n'ai pas eu de travail. Je suis mené dans le transport. Je suis là, je voyage d'ici en Guinée. Mais la situation de la route là, c'est très difficile. Surtout, il y a beaucoup de checkpoints. Des débarras, c'est trop. En fait, là-bas aussi, au Sénégal, on nous fatigue tellement. En Guinée, la même chose. La Guinée aussi, les passagers se fatiguent. Par rapport aux situations de la route, les papiers, il y a des passagers qui viennent, des nouveaux passagers qui voyagent, ils n'ont pas de dossier, mais ils nous facturent de l'argent. Parce que surtout, les gens qui quittent la Gambie vers la Guinée, ils n'ont pas de papiers guinéens. Mais si on rentre en Guinée là-bas, ils vont les fatiguer tellement, ils doivent revoir ça aussi. Parce qu'en tant que Guinéen, en rentrant chez toi, il faudra arriver en Guinée, il faut te mettre à l'aise. Mais je vois des passagers, quand on arrive en Guinée, ils pleurent sur nous. Ils disent que la situation de la route est tellement difficile. Et que c'est vrai. En tant que Guinéen, quand tu rentres chez toi, tu dois te mettre à l'aise, si je pense bien. Mais tu vois, les Guinéens, quand ils rentrent en Guinée, ils vont dire qu'à Gambie, là-bas, c'est mieux que la Guinée. Ils regardent pourquoi ils sont partis en Guinée. Parce que ça, c'est pas bon. En tant que Guinéen, quand tu rentres chez toi, tu dois te mettre à l'aise. Mais je vois là-bas, arriver en Guinée là-bas, ils vont pleurer. Pourquoi ils sont venus en Guinée? Ils vont bouffer leur argent. Arriver là-bas, ils n'ont rien. Le gouvernement guinéen doit revoir ça. Par rapport aux situations de la route aussi, il doit revoir l'état de la route. Surtout Gawal Bouké ou bien Gawal Kindia. La route, ce n'est pas facile là-bas. En fait, c'est tout ce que j'ai à dire au gouvernement guinéen et au gouvernement gambien de revoir les choses, surtout les checkpoints de la Gambie aussi. Tu vas voir d'ici, il y a beaucoup de checkpoints. Il doit revoir ça aussi, nous aider. Parce que la situation, ce n'est pas facile. Vous avez vu? C'est tout ce que j'ai à dire au gouvernement guinéen et au gouvernement sénégalais et guinéen, de revoir leur situation par rapport au barrage, faciliter la tâche aux passagers un peu, pour qu'ils puissent voyager dans les bonnes conditions. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire, madame. Okay. Qu'est-ce que tu as à dire aussi à Jama TV qui a pris son temps pour sortir, voir ce qui se passe avec les Guinéens partout? Merci. Vraiment, je vous remercie très bien de venir envers nous demander notre vœu. Je vous remercie vraiment et que Dieu vous... quand je veux dire ça, j'ai même oublié. Parce que tellement que je suis content que vous êtes là aujourd'hui, nous demander qu'est-ce que
on ressent par rapport aux situations de la route. Vraiment, je suis vraiment satisfait de vous. Merci madame. Merci vraiment.